Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajaka, hakaba kani kadara, kani kapandal, kani ke platform, kapai satai sesuatu. Government mendapat kani kepol, ban priang dan kurang lebih kipai ba, baru jok ke konstruksi. Naga tentaman ai, editasian ya kapati lebih. Kumulai jiwan ya kani kajiwan jopi. Sa kani karani dan ke Jingeh lang ko makado jok kani ke election campaign hangne konstruksi jopi. Man ki meeting ki bangalet, man ki jelang ki bangalet, lagi long ki meeting jok isno, lagi long ki meeting jok ki area. Naso pan ong Hadien mga yola, banyak keren, banyak kana, banyak perbagian lem, bagi perlok perjual. Kiba ay hindi kasyan mga don. But kikato kani, kibarlok kibang simlomot pan ay hindi kasyan. Ya kayo lipi haka ni arbito tere berapa kaway kapot. Haka ni kagati ka bumita. Kila berpau ya kabensim joki. Ban wan man ay no kati kasyan joki. Yaw ba sinsya kuparoy Lyngdoh kaba. Haka bang. Hadien jadi Khlad no, Maheh don Kiba Kmen, Lehse ke parti UDP, hang ni te kalau Shem Jingeh, banyo eu kandidat. Hendrai ngakwa ban ong benta, hakani ngak khidmat, akmat jopi Kiba, jom ke soyong konsorsi, bakat ni kani pilih poi sekam meeting, lalu bindon ke Sofia ke jopi, yau kandidat jopi. Pinong wan mentakasi bandan hari meeting. Denu deh. Pai bapa ye. Bila don dia kena musim. Bila yawan hi saya kena jeran. Nanti belum dia berkom tekam jom pak sensar. Naga bentak election. Nado kasi balik file nomination. Nado ki meeting jom jeran ki area. Nado ki meeting jom jeran ki senong. Ki pai bapa ye senang. Nagaway kapor, sagoy kapor, nagaway kataka, sagoy kataka. Krem community, ya kanu ka bainong maginyo, nagataka tinipur pagkatipid sa kain doon.